o lo nei tangata ia tu sawa o le a fefine o le whaiwhi au leo o vui luteru na loi ia tu sae pil whamatalanga o le uso le tuangane le sa whapea e pe wha a inga sa amata i le taimi lea ma Tumoa ia o lo tamā na o vui mai e mawhanwhana lava lo o mai nei tū la mo wa aia i alo ma whanau o Tumoa ma whala whanau noa sa le mau e mātou le maliwa silo matua ia ai fia o matatu mau e mawhtanga pe o anawhina asiasia tuai mai o se tamā malitina o ni pautu ia i le mātou ngā duenga mai lava lok talavo o te ele sa lava o le lo matua a ele o te fo i atiao na le pati ma le pō ma tele o taimi e lui mai a o whanai taimi fo ina ualu e le a onga ma o tonga whai ngā sāwhai o se lo matua e ese fautua le leia te au mai ua foi e pe au whala e whai a foi sina o mamafa foi lisi taimi au te loa o traits foi ia whalai na o mawaina I'm a bit like her being a deputy principal I'm always very tough and you know you kids won't know at the time that Nana did it but you will remember now and you will regret not giving her enough hugs. I think my luinga for us today, especially you young guys, well it's a bit hard for your family because mum and dad, grandma and grandpa have gone. But you know, the more times you get to hug your grandmas and your grandpas, ai ese māneia le mā whanau la tō whamanianga. Whamanianga e tuu mai ai tātou. O lo luinga i autou, ai so grandma, ai so grandpa. Alo e fō ngā vai. Alo e mili na tino, au e kisi mai, opo mai ai. O le awanoa nei tātou. Langa i olo tātou mātua. Te toi iai lavas tātou awanoa. Na tātou malingi la i o tātou loi mata. Ma tātou toi mo'o iai. Awa pasia la tu taimi. Tumoa, what a legacy. Such a humble person. Whalai, she was also such a strong, authoritative lady. And God put them together. Because what? They were able to suit each other. With the humbleness, with the toughness. You kids are so blessed. So I just thought I'd just say something. It's an honor to be here. And thank you for the opportunity. God bless. Amen.